Her perang mijalde ungjamo. Mijalde kaljahan tekemna second round no angni house ending takion gabao 1 arrow 5 ko namo. And the game na 1 de kaljok mo. Ang 1 arrow 5 ko 100% namo. 1 arrow 5 ko 100% na. The game na arrow 1 belo ko ba nga 6 ko natamo. Ang kusja ta 1 belo ko kusja ta. 1 belo de 6 arrow 5 ni belo de 0 ni mata. The game na 1 belo de 6 kalamo. Arrow second round no ba 81 kalamo. 81 kalaya. The game na ang ni mungsong ba target ko ang namo 80 arrow 85 ko anachim arrow 80 arrow 85 ko anachim arrow 25 ko anamo 25 arrow 20 ko anamo tikim kaljahan dik pasto ba es arrow ba nang ijatakamo tikimna angni house ending ongba de kalaha tikimna anga 80 ko onshotchim 80 arrow 85 ko onshotchim mo icha sabatti batte kalamo ino 80 ba sabata arrow 85 chaba sabata mo tikim nai rangsan mo ilni gutti dalni gutti dine mengrim gutti na tikimna simang hit karamin ni boma daldi mo 18 arrow 13 arrow 68 63 irangan gutti de ara full house ending hode nasimang hit karamin ni bomo 100% yang hode watna be kode full arrow 9 kode yan phakte dalba full arrow 9 kode watna be 100% mo arrow gutti ko ba acha peni bomo kalna ba dong hadalde na simang ni jumang ko ba ana trembomo comment ka ana po option nim na simang kali ni rembomo comment ka ni atrembo dalde gutti mengbrisan hit karam dakine bomo 100 try nebo 100 try nebo mo house ending ko ba watna be aro kotti ko watna be ulta ebar aini bomo tikim nam ane mungsongde in mo chicha chigitam sotok tam mo na simang ulta naskode ulta era bo ulta naskode ulta gejabra bo nigena na suni kusim mo ulta era ai niude nambata ulta kallo nambata mo yang san video de